kikaba cyaraturutse mu gihugu bita Thailand. Natwe hano mu Rwanda icyo kimera turagifite, cyane cyane gikunze kuboneka mu bice by'icyaro no mu mijyi bigerayo, ariko bigera babihashye. Ariko ino twebwe turabyihingira, nta hantu wasanga hatari ikidodoki. Ikidodoki kibarizwa mu bwoko bw'ibihaza. Abashakashatsi bo muri za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitandukanye hari ikintu bakivuzeho. Baragiye barebamo ibikigize. Mu kidodoki gifite za vitamine nyinshi zitandukanye. Ikidodoki kigira imyunyungugu. Ikidodoki kigira na za potassium. Ibyo byose ni ibyo umubiri wacu ukeneye kugira ngo umubiri wacu ube mwiza. Imana kubera urukundo dukunda yakiduhaye nk'ikiribwa kandi kiduha nk'umuti. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo dukomeje turagenda tukareba ubwoko bw'amavitamine buba muri icyo kidodoki. Habamwo vitamine E, hakabamo vitamine A, hakabonekamo vitamine C, hakabonekamo vitamine K, hakabonekamo n'izindi vitamine nyinshi ntarondoye kubera igihe dufite ari gitoya. Iyo dukomeje tureba ko imyunyungugu ibonekamo, habonekamo imyunyungugu myinshi. Habonekamo calcium, hakabonekamo magnesium, hakabonekamo sodium, hakabonekamo na za fere na zinc n'izindi nyinshi tarondoye. Burya avuga ko umwanzi bihari amasaha, yaba ari igihe kirambanyije tuba tubyinjiyemo tukabikora. Habonekamo na za proteine, za fibre. Ibyo byose mu biracu bikeneye kugira ngo twubake umubiri. Reka noneho tugere ku kamaro kacyo. Ikidodoki gifite akamaro ko gutakaza ibiro ku bantu babyibuha cyane bakagira ibiro byinshi. Icyo kidodoki ni cyiza mu gutakaza ibiro kuko nta karoni nyinshi zibamo. Tugere ku bagore batwite. Ikidodoki ni cyiza, kibamo ibyo bita folate. Izo zifasha umwana utwite bigatuma atavukana ubumuga bw'uruti rw'umugongo. Urumva ko iki kidodoki kirakenewe cyane ku bantu b'abadamu, cyane noneho no kuba ariya bashobora kujya kuboneza urubyaro. Niba waraboneje urubyaro bikubere byiza kuri iki kidodoki cyane, kuko nongera kubyara uzabyara umwana udafite ubumuga. Murumva ko Imana idukunda, yaduhaye ibintu bidahenze kandi tunihingira. Reka dukomeze tureba akamaro kacyo. Ikidodoki kigabanya ibinure mu mitsi y'amaraso. Abadashaka kugira ibyo binure bibi bajye bakoresha ikidodoki kuko ntigihenze, turanabyihingira. Ikidodoki kirwanya za kanseri kuko habamo icyo bita abigini, bifasha gusohora imyanda mu mubiri itera amakanseri. Ikidodoki ni isoko y'imbaraga. Ikidodoki kibamo icyo bita potassium, igira uruhare runini mu gutera imbaraga. Ikidodoki hari abantu benshi bagisuzugura, ariko ikidodoki ni ingenzi. Reka turebe akandi kamaro. Irinda gusaza vuba. Ikidodoki, reka mbwire abadamu bagenzi banjye, ikidodoki mujye mukirya cyane gituma abantu badasaza vuba. Ikidodoki kivura utubuye two mu mpyiko. Nk'uko nabwiye ko abashakashatsi bo muri za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye ko ikidodoki kivura utubuye two mu mpyiko kandi kikagabanya umuvuduko. Aha bavuze ko biba byiza ukoresheje amababi. Amababi ushobora kubateka mu buryo busanzwe, ukateka mu biryo, ariko mu biba byiza ibyo biryo bitabikaranze. Kandi kugikoresha nk'umuti, ushobora gufata ibyo by'ibidodoki bitatu biriya byoroshye turya mu imboga, ukabiteka muri litiro y'amazi. Ayo mazi ukateka ugatangira kuyanywa akazuyazi. Ntushobora kuyamara rimwe, ugenda unywa buhoro buhoro ukayarangiza. Ayo mazi afite akamaro cyane ku byerekeranye n'umuvuduko n'itwo tubuye tuboneka
mu mpyiko. Ikindi cy'umuvuduko, ikindi ku kidodoki bifasha mu igogora kuko bemwe za fibre zifasha urungano rwacu kugogora ntaboneke ibyo bitaza constipation. Ikindi kiza ku kidodoki kirinda indwara z'umutima, harimo vitamine C ifasha mu gusukura umubiri bigatuma umuntu yirinda indwara z'umutima. Nahacu kuko muri iki gihe muzi ko indwara z'umutima zugarije abantu. Reka rero dukoresha ikidodoki nkuko Imana yakituremeye. Ikidodoki kandi gifasha kurinda kugira amaraso make kuko kibamwo vitamine B12 kikabamo na za fer. Ni byiza rero ko tugomba kujya dutegura umuryango wacu kugira ngo twirinde ibyo byose. Igishayote ni cyiza, Imana kidoye nk'ibyo kandi kiduha nk'umuti. Niyo mpamvu nsaba abadamu bagenzi banjye icyo kidodoki kukitaho. Ni ikiribwa kidahenze. Batubwira yuko igishayote dushobora kugitegura tukagiteka kidahase, cyangwa wabone kuko kiri mu bwoko bw'ibihaza ushobora kugiteka usataguye nk'uko duteka ibihaza. Icyo kidodoki cyo kiraryoha, cyangwa wanagihata ukagikatagura, ariko ibyo biryo ukabirya bidakaranze kuko nibyo bifitiye umubiri akamaro. Ikindi kidodoki ushobora kugikoresha nk'isalade. Icyo kidodoki ureba tumwe tworoshye ukatwoza neza n'amazi meza, ukagihata, warangiza ukacyoza n'amazi meza atetse, ugashaka akarape ukakirapa, warangiza ukagishyira ku isahane nziza, ugakamuriraho umutobe w'indimu, ukabitereka hagati y'iminota 5 n'10 wabipfundikiye. Nyuma ukagifata mbere y'ifunguro rya mugitondo. Ako gasalade kaba keza ku bantu bafite ibibazo by'amadiyabete no ku bantu bafite ibibazo by'imivuduko. Reka dushimire Imana rero ko yatugiriye neza ikaduha ibiribwa bikatubera urukingo kandi twanarwara bikatubera umuti. Reka nsaba abadamu bagenzi banjye gukora uko bashoboye bakita ku miryango yabo bakoresheje ikimera Imana yaduhaye. Imana ibabajishe mu izina rya Yesu. Mukiza wameze ngendane nawe uko inzira nimo yuzuye ibirusha byinshi.